Kardom kadok avia phanta nangni tumaphan Arlen channel ahinten puthot ningkangsa makardom pajiro. Pini lithot ta karbi a subject MCQ le isihini chilang pontulona. La penangli tumnili channel subscribe ik elang pulude subscribe ikta video bang ta aning dok pulude like comment lapen share ta pi ikta. Tangte pader dipin pen MCQ bang le pangcheng tu ikluna. 1999 aningkan karbi lamet amei phukumadlo. A. Lun Sitimung, B. Professor Rongbong Terang, C. Bidor Singkro, D. Longkam Teron. Answer A. Lun Sitimung. Karbi alam pen kaching lit ke do akhe des alam. A. Lusai, B. Khasi, C. Garo, D. Manipuri. Answer B. Khasi. Oso ke bai alun lun le aprang ate or thek nang ji pu alam nang li pisi puji. A. Nang ji, B. Nang ni, C. Thek vek nang ji, D. Ajata chok. Answer C. Thek vek nang ji. Oso ke bai alun alam the ajor doma. A. Chini ne, B. Chini, C. Do, D. Awe. Answer C. Do. Oso ke bai ahut pipot si lun ate ot pen lam than nang koklo. A. Ano kapachiden ji aphan, B. Kapalun ji aphan, C. Lun kapacharli ji aphan, D. Kipa do joy ji aphan. Answer A. Ano kapachiden ji aphan. Ketok ke kupia pot si kinang sot. Lam ke Charlie abi di pu kipulo. A. Arjan ki hi thek aphan, B. Amek alon ke padu aphan, C. Kasiri thek aphan, D. Amek ke pachu chok lim pen lam seng ke tok thek aphan. Answer D. Amek ke pachu chok lim pen lam seng ke tok thek aphan. Jutangkuru Lun Sitimung des aningkan si school sub inspector keman. A. 1968, B. 1976, C. 1978, D. 1960. Answer A. 1968. Karbi Anglong ke chengsi BA ke pas abang phu komalo. A. Roy Inghi, B. Samson Singh Ingti, C. Chatra Singh Teron, D. Harbomon Ingti Kathar. Answer B. Samson Singh Ingti. Komentu aningkan si Samson Singh Ingti BA ke pas lo. A. 1928, B. 1933, C. 1927, D. 1929. Answer A. 1928. Samson Singh Ingti asar bura amen kopilo. A. Tengkur Singh Ingti, B. Tengtut Singh Ingti, C. Tenglong Singh Ingti, D. Tengrak Singh Ingti. Answer A. Tengkur Singh Ingti. Samson Singh Ingti apiso amen kopilo. A. Kanaklata Barua, B. Madhobi Ruth Timupi, C. Labangalata Barua, D. Kareng Rongpharpi. Answer C. Labangalata Barua. Haku ahut koson apor ahut si tumu kachithan than lo. A. Mek jang hut, B. An ke men kachong hong ahut, C. An ke chu ahut, D. Adaprang. Answer B. An ke men kachong hong ahut. Lam akling pu kopia phansi ki pu. A. Kaching ki alam, B. Bihek thihek pen kaning je alam, C. Parok alam, D. Bangakhe alam. Answer B. Bihek thihek pen kaning je alam. Lam akling ke Charlie ke joy ke. A. Athe apia de angtur pensi keleng, B. Arta aling si nang ke thek, C. Mena mena si ke thek, D. Methang alam pen kacheprek. Answer A. Athe apia de angtur pensi keleng. Bihek thihek pen nang ka Charlie bom alam aphan kopi sipu. A. Lam tasam, B. Lama kleng, C. Lama krong, D. Lam. Answer B. Lama kleng. Osumar apia poatum akhe chiprek jam pulute lam akleng hinido.
A ahok, B ahok he, C isivet ji, D chini ne. Answer A ahok. Adun alam ki Charlie long laki school college along pen. A ahok lo, B ahok kali, C munthi thek the, D hem along pen. Answer A ahok lo. Adun alam ki Charlie ki chipaduk o lapen ruilem det nang ji. A chipaduk nang ni, B ahok alam lo, C ki Charlie ki joy ki, D ahok alam kali. Answer B ahok alam lo. Lam akleng pen adun alam kachiprek doma ave. A lam ki isivet lo, B kachiprek ave, C kaningji abang aling lo, D kachiprek do. Answer D kachiprek do. Langbi chite mache ka phang pua kitab ko masike toklo. A chikari tiso bamonpo, B dhoneshwar ingti, C lunse timung, D bidor sing rongpi. Answer A chikari tiso mate bamonpo. Descriptive Karbi grammar kitab ke tokben ke peklang along ka chirabdun abang ko malo. A dhorom teron, B rup sing teron, C chikari tiso mate bamonpo, D professor rongbong terang. Answer C chikari tiso bamonpo. Basa ingti kathar kabir tia kitab amen kupilo. A Karbi Keplang, B Karbi Kupuson, C Karbi Alam Jir, D Karbi Arona Jutang. Answer C Karbi Alam Jir. Candle of the Night pua kitab koma loketok. A chikari tiso bamonpo, B dhoneshwar ingti, C longkam teron, D professor rongbong terang. Answer B dhoneshwar ingti. Det kaprek tumu kaprek pua kitab koma loketoke. A basa ingti kathar, B longkam teron, C chikari tiso bamonpo, D bonglong terang. Answer C chikari tiso mate bamonpo. Basa ingti kathar komentu aningkan sipir the hachelo. A 1897, B 1960, C 1978, D 1872. Answer A 1897. Bali Mahia kitab ko masike toklo. A dhoneshwar ingti, B chikari tiso bamonpo, C basa ingti kathar, D professor rongbong terang. Answer A dhoneshwar ingti. Choro lo nangli toma phan neli video ki jut anang ke lang donek pot tangte mo puthora video long le chitong ikthulo nang kardom.